laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. ɓe maaki woni su'al masafati l qasre no wiyete woni dumunde ko neɗɗo haani setade fi yo newnane ɗuytugol julde ma ɗum yo newnane taƴugol korka suumaye. waɗi joommin o wii ka julde bana ka korka suumaye wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar. bimana dumunde ka newnete ɗuytugol julde o newnete taƴugol korka. amma noon on ɗon masafa cheikhul islam ibnu taymiyata rahimahullah ka majmuul fatawa ɓe maaki konnguɗi ɗin no ɗuuɗi moƴƴa ɗum hakkunde karamo koɓɓen kono ɓe yi'aali e mum konngol marngol dalil si wona konngol wi'ugol ngol ma lam yuhaddad bilshar'i fa bil urfi yuhaddad. kala ko ari ka sharia wellita tawi dottiraka sharia on haray koko yimɓe ɓen andoniri hakkunde muɗum konti nden ɗon wo kontete. nde tawno arali ka qur'ana e ka sunna ko selli dottugol masafa kilométrage wiyeteɗo ɗum ɗo ko safar holli koko yimɓe ɓen konti ko setew wo woni setew. ko yimɓe ɓen konta ko setew wo kontatake setew ko sharia. ɓe maki ko ngol ɗo konngol ɓuuri sellude. amma wiugol ko kiloji 50 ma ko kiloji jeetate ma ko kiloji 100 ma ko kiloji ɗen ɗon dottande fof ko mabniyatun ala ijtihadiya ko mahi ɗum e dow tinnare. ɓe maki noon qa'ida on wi'i ma lam yuhaddad bi shar'i fa bil urfi yuhaddad. idan lam yuhaddad masafata al qasri shar'an idan fa tahdiduhu yarji'u ila al urf. ko yimɓe ɓen konti ko setew o woni setew. si tawi ina jeeya ko andante neɗɗo mo setoto woni ɗettugol mo udda wa zadul li safar. kala ka wayniɗa si a luttama landama honto kaari yehi ɓenna hiɓe seti nokkel kaari ɗon ko setew wiyete. kala ka yahuɗa sa luttama landama honto ɓe woni ɓenni hiɓe yehi nokkel kaari ɗon wona safar. koko yimɓe ɓen konti ko setew wo konta setew. ko yimɓe ɓen konta ɗum ko setew wo jaɓatake kontede ko setew. idan hada amruhu yarjiu ila al urf. cheikhul islam ɓe maki ko ɗum ɓuuri sellude ɗum kadi ɓuuri jiccuɗe ko ɓe maki kon wallahu taala alam.